Kadom don marlitum. Akimi YouTubers dapen kiklem jining ha tum dopik lang. Laso penanjog nili penangan YouTube alam than lo kachini ni tumpan. Copyrights alam copyrights kupiko son ma. Lapen ke free music kunat pesik ke nangji ma. Lapen ke nali YouTube kuson si kachimente nangji ma. Angton alam nili nang than lablo. Lapen ke reuse content alam anta nili nang than lablo. Lapen ke YouTube pen kuson stangka chipalong nangji ma. Lapen ke how to become YouTubers. Lahai alam anta nili nang than lablo. Nang ke than the pon ke nili long available. Stame pinita puna si kechokche kele dam dema. So lampai than susina. First point, nali YouTube claim ma. Pinang antum laso kechokche bang dopik. Nali tum subscriber long po pusima tha. Bad laki isi kechokche ang the. Pinang antum comment section long nili channel ta nang humri tha. Nili channel ta subscribe tha pu comments ki pidun atum dopik pi. Lasi ladak penda thek long lo nali channel nali video content meme puke. Comments ki thek long pen si bolded pula ke nali channel ke subscribe ji phan. Nili YouTube ki claim ching penta nili ke lason comments pidun de pela madu phanta. So please don't do this mistake. Another point, lake penangan YouTubers tumke amen kopidun. Example, technical guruji, famous YouTuber. Technical guruji puklang dat pen ke penangan technical kiklang dora tum dopik long. Like technical sagar, technical rakesh, technical yogi pukupidun atum dopik. Neli channel amen Klarbong good life pulo. Nang tumbang Michael good life, Sarthi good life, Vaisong good life, lapu kopidat, lapu plote. Nali tum channel ki growth pan chances bang kom hek pun. Lasi search unique name. Nali panang ki pa recognize joy ke jiamen le binot. Bang nang ki pa chini joy ke. Nang ki pang tag joy ke jiamen ason le chi rinot. Apen joy ke ason. Next point bang ke content. Pinang ana tum message nang pibang dopik lapen ke phone tanang core pic. Ni video views awadet tisar. Kuson si ki pa viral po views ki pa ong po. Lasi laso alam lo mangke nili channel nili video alam le chithamlo na. 1 year ago, langsun kimi pune video upload do only 424 views were. Lapen ke second drone shot video only 802 views were. Lapen ke kaprek dopik lang 1k views ke lele. Neli subscriber do olo stame halaha video ke views si ave. Athe ke content mimidet polo. So the same thing nali video lang miste nangji anote views do po. Next point, video title. Bang phang ki pa impress ji phan ke nali tum video title bang stame pipa menangji. Video title means nangli video amen. Example nali langsung kilang dam vlogs bunalo. Video title bang pini langsung kilang dam jirpo tumpen ikeng pen sikit dam. Lapu pading ret putangte viewers tum chini dat po. Video title pe si chini lo thang interesting ta velo puke. Lasi short pen le pinon. Next point la kinali tuma channel ki growth England na ret lapen subscriber long le det pusita. Please don't buy subscriber. Pinangan tum subscriber kina matum dopik. Athe pinang antum subscriber ki jo business ki claim atum do 1000 rupees pen 5000 subscriber lasi ladak pen kina matum do pick but it will damage your YouTube channel. Nangli subscriber bang ki do opo sitame nangli YouTube impression hai bang ke bat si bat be 10k 15k subscriber nam de lupsame nangli channel long views ki bang be wang sita genuine ke li real ka lilo subscriber bang 10k subscriber nam de lo same 200 500 600 lasong si views bang ki bang choji. Nilistame kiklem cheng huke kinam popular. Sitame apian chini tu dalo lake YouTube fan demes iu mate akime kali. Lasi nali tum anta please don't buy subscriber. Lapen ke next point. Nali jong si video upload YouTube claim protang te nali camera facing bang ke maintain unangji. Nali jong si camera kilang lota inek ang ekdom punang pinang prang chilang nendat inek ang protang te viewers tum ke keyboard. Lasi nali camera facing hood camera ke kumane alu hero pule matha pon no. Lasi YouTube related alam bang ke nili nang than lablo kethan theke avelo. Lasi pini pen YouTube alam ke than bang ke nili ke kangton ponlo. Oh, pena antum nangkar jutum dolang. YouTube studio long views la pen subscriber chi kom lap ti purangkar jutum dopik. Lasi ladak bang ke last 28 days pukitok tando. Lasi 28 days posi nang klang chot po. Sitame nangli tum 90 days lapen ke achiklo lapen ke lifetime postame nang tum chilang me. Lapen ke phone call pen ke nili nangli tum channel monetize dong nang thanun kethekthe. Lasi nangli tum technical yogi technical Israel manoj de lahat tum channel langpon bom pele monetize I inot. Latum kladak pen nang thana tum do. Lasi pinyo video ke lasi kangton polo. Thank you so much. Bye bye. Kadom see you in next video.